nën kryetare e komisionit, po të lutem në mënyrën shumë korekte. Këtu ka rregullore si funksionohet. Këtu nuk mund ta çosh tëndën si të të vije qefi, sepse në këtë rast e drejta qëndron në anën time. Duhet mi sigurosh fillimisht materialet në gjuhën shqipe, pastaj ta vazhdojsh këtë seancë. Në të kundërtën, vetëm le ta shohin edhe mediumet, le ta shohin edhe qytetarët, le ta shohin edhe gjithë këta zonja të nderuara këtu, se ne si do guxojmë të flasim në vazhdim për strategji dhe mbrojtje kundër dhunës, kurse në mënyrë të hapur po bëhet dhunë psikologjike dhe nënçmim ndaj deputetëve shqiptar këtu. За албанскиот јазик денеска се случи расправија и во собранието. 13-тата седница на Комисијата за еднакви можности за жените и мажите беше прекината, откако опозицијската пратеничка на Алијанса за албанците Илире Даути рече дека се чувствувала дискриминирано и нееднакво, бидејќи материјалите за седницата не се подготвуваат на албански јазик. Do me thënë, kjo seancë sot ka filluar pas zbatimin e kushtetutës dhe pas zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndërkaq këtu diskutohet për strategji e cila në qendër të vëmendjes dhe fjalët kyçe i ka diskriminimin, dhunën psikologjike, nënçmimin e kështu me radhë. Додека пратеничката Даути зборуваше, подпредседателката на комисијата Весна Ѓорѓиева се информираше преку мобилен телефон. Ве молам за внимание, продолжуваме со седницата. Немате право за збор, не ви дадов право за збор. Ве молам, не ви дадов право на збор. Ѓорѓиева ја обвини Даути дека со ова однесување се обидува да добие политички поени. Да ги манипулирате овие луѓе што тука дошле и на оваа јавна расправа, на вистина сакаме да извлечеме заклучоци кои нам многу ќе ни помогнат на сите нас, а не да добиваме само политички поени. Пратеничката Даути не ја напушти говорницата, велејќи дека и министерот за социјална политика Фатмир Лимани го потпишал овој документ само на македонски јазик, а дури го обвинува и председателот на собранието Африм Гаши за непостапување во спроведување на употребата на албанскиот јазик во оваа комисија. За да се заврши расправата, подпредседателката Ѓорѓиева побара пауза за да се отпечатат материјалите на албански јазик и да им се достават на албанските пратеници.